share see hu na de na me no 15 years. Wow. Sure. And that's a ade on say ade di ka ma me hu ade me grandfather me kan ono na di me hu a abofosem no. Okay. Sure nti ebi wo a wo be hu say wo beko obefre wo sebra wo beko no wote wo na abofo atwa no ahia no wo mu di nkomo. Susu. According to my angels no there Bawumia ye memfa ne say 70%. John Mama 30%. Your frame will do for Ajima. Audio Jungle. Me true challenge say so for na was wo din. Wo din. Na ono say Bawumia your friend say John Mama na be fa no. Me true challenge say me ye ade ne de ma Bawumia na we nya. Yemfa me say helicopter so. Yemfa petrol so me mu ne yenhye me. Na nya ka ye dum meda ho say enko. Odibo to bo ase. Eti sofo no so say pass odibo say we na be fa ono so make. Odibo check. Me be say me angel baako your friend is so like one wo ba say wo ginagya so na eba wo. Okay. And we back catch am say me enko ne enko hwade na agba anadwo 2 o'clock and wo 2 ye and wo de me metena ponko fita so and ye ko drupo ano ye hu ye ne say epo no so no angel no say hwepo no so me hwa ye no ship bebrebe and the ship no so. Okay. Na eye country bia wo wiase nyina ship sisu bi. Okay. Na the abemo say we German ship, we American ship, we be a Canadian ship no. Obia flag is in a ship so. Country bia flag is so. And I mean so mo ba bedru epona no. To mo bedru pona no no. Okay. And I mean who say omo to omo yi ship bi eyi mo, obi eyi sam, obi eyi tinapa ni nuane etugu asase no so. Okay. And I angel na kan kire me say ekom eba bisi na eye nipa so mesi betena so a de besi ni. Okay. So se John Mama ba betena akonya no so a ekom besi nti wiase nyina gi so mu support John Mama betena akonya no so a I tell you ekom besi nti de mi hu ye ne ye kom a we na betena so a esi a wiase nyina ebre Ghana aduane na dom dimirika ba pono ho ebefom aduane na nya izo nti we ne ye ntena se maninsi. Meteme altar so say anadwo desuom me meditate spiritual na mu se Bawumia area abase. Okay. And we be so me kotodwe ti asem ni yo to be so me kotodwe no no se odifo me pesa me boa Ghana na me hu se wo ni odifo a wo abofo ni betumi aboa. Okay. Nti mesro ma boa Ghana nti ma wabofo ne moa me na menya Ghana ba me na wian ya beka kire me ka me bofo. Okay. Audio Jungle. Bawumia wene but adifo akase bia me pese me bomu na ye ka difo kese a me ma wa no nsi wan ni difo kese wala say ye de ye kroma de ye nim se nipa bi o ma didi o ya wo na hu ne sa o ba ka difo me kire wade David woni ni nuam wan na ye keto awo na David wan na Awurade ye no on na Awurade ye no simple nti ye ni difo kese wo ba bia but it seems say as a man for say me true challenge e ma say difo. Okay. Your friend will difo Ajima. Okay. Me kita angels me tie angels. Okay. Me wo be hu sunsun mu ade so me nso me hu ba say me hu a abofo be ba be kan kire. Okay. Ndi abofo no say why na Awurade yi no na abofo no yi no 2024 na me kire wade Audio Jungle. angels no e de ade na beto altar so say from spiritual way say farmer Bawumia Dr. Bawumia so na say be ya ade bi na say wa ma meje obeba oh ma say ni nya din o there be
wa makura me say me run fear no police no a human being born bet must stop me there be Oni na nya encounter da mo sia nya encounter oni o mo twa no ho hia pen sure me ni bia di nkomo njuma ya wole so mo do beko enyi omo de me ko omo amfama nko ye mafo kra de me be yira akosi Bawumia nim nti na odi ade na ma no na me de ade na ma no maka a chense wo nwiso onye ni se ebeka wa manta ame ya to aba na no be ye saa de okay enye Ghana fo nko wi ase nyina be do Bawumia ye frame odifo agema wow say de mikita 93 ne nyina 93 ne nya wo de ma wo de wan fa omu nyina ma me sagiu but me na ma try my best to say me enu omu aye de aye adwuma do say okoye no because of say no abofo ni nim me na me sumi nim wo nti me free bi okay but ba kopa na oye me nana ne bofo panyine ne ye ne kayafa kayafa no say me bo ndi de bi anya me o da bi kayafa na kayafa no okita animu enan 4 faces enye se niti ba kumbo ha na ba kumbo ba edane sa so enti nanimu no na okita udwan anim okay ena okita eagle face okay ena lion okay ena abofunimu na yesi ne penimu me kra me share nkom 31st da okay what you say we yes no amenyame aye one way god that's right na yes 31st nko an nyame time ye na abofo ye adwum what you say me yes ade no okay so no me sofo bi o be hye nkom 31st bia no me meka ni plain say Muslim ka obi e ka na be so you are telling me say any pastor or be prophesy only 31st no be hye nkom wa hye egu we fake wa hye egu ho na ebeko say ebeko asomdwie basa besi enim say wo ka ebi akayafa no akasa ana wabofo no ebi no akasa say na election besi akọ gospel general divo de make kire wonni eye fana de wo ka kire mni eye fana okay say sofo bia beka me de ena ye nokre okay Ghana baby ni ho etuompo beto okay Ghana baby ni etu beto 2024 election 7th December baby ye di nkomo wo sunsun mo okay what you say ye ni abofo ahyeda atena se e wo altar so edi nkomo ama ya hwe next 4 years to come okay boni bie ni Ghana it me frame angels mako for no mo tena se wo altar so okay angel ne pointed kire me da let say na nka wo say Alan ena wo oba as a vice president okay ena Alan amba o waten ho sure okay na wo mo ne Kennedy so wo mpe Inti angels ne ka kire de si nyina angels ne ka ni nyina yesunsun okay inti we nyina na nka wo se ni nyina achi no Cecilia dapa ma me na sesi ye di sika sem tanse bi bo no na wo se nko oba na MPP fo mpanimfo ni hunu se no ma me ni din abesai okay ba sika no nso so no nya ma me no wanwia me ka ni play angels na se mo kan bibia ni bo mu se Bawumia na ba weni o weni o be fan ma me na so ni mate na se me humbi sama sha se akeka sa ansem we nyina nya me pemi bisa angels no wo maka so ekwan ya Bawumia fa so otusu na pokura wonim Upa munko busa no onim kwan of so na ponu otusu ada bibi na course one enye bibi he is a chosen one okay so na ye no wono na sunsun mu abofo na yi no nti there is nothing you can do